I pozivam ljudi, dobrodošli u moj novi video. Današnji video, kao što možete vidite, danas nam je zadnji dan u Dubaju. Kao što možete vidite, ljudi, bacite like i subscribe ako već niste. Idemo do Burj Khalife. Idemo metrom, ljudi, jer se nikada nismo vozili time, tako da nadam se da će sve biti dobro. Nisam siguran, iskreno, da li ćemo Stevan i ja da se izgubimo s obzirom da sami idemo nas dvojica, ali vidjet ćemo. Nadam se da ljudi u okolini znaju engleski, da nam objasni gdje treba da izađemo, treba i da presedamo strašno. Zovemo ovaj lift. Idemo na 0 sprat i da kliknemo za mjesto. Allah! Čuje se zvuk neki. Sorry. Bukvalno sam ljudi izašao u trenerci u ovoj tech fleece-u, a napolje je 25 stepeni. Jako mi je vruće, ali valjda će kasnije biti hladno. Evo kako ljudi u Dubaju peru svoja kola, znači popne se na auto i onda ga tek peru. I on neko razvalio ovo sranje. Evo ljudi, nakon 10 minuta pronašli smo nešto jako važno. Ne ovog crnca već, onaj tamo znak, Al Ras Station, znači tamo je napred. Šta je smešno? Što tako govoriš, crnca? Eto, znači eto, tu je metro. Inače ljudi, ove bus stanice uđeš unutra i unutra je baš hladno. Znači unutra ima minus 20 stepeni. A ljudi, to je to gdje treba da uđemo, to je inače neko vozilo ispod zemlje. Tako, metro. Evo ljudi, ulazimo u metro, kao što možda vidite. Tu trains, ovdje isto jako im smrdi. Znači bilo gdje da mi uđemo, jako smrdi. Taj miris je njihov, to ne smrdi, to je normalno, to je njihov parfum. No, znači njihova aroma. Sad silazimo dole, ljudi, idemo podvožnjakom da se vozimo. Ljudi, tu ima još dole, znači koliko su oni kopali ovdje. Ljudi, kupio sam ovu kartu, kao što možda vidite šta piše. Metro Ras. Ogromno, imaju dve platforme, različite smerove, valjda ćemo skontati. Pokazala nam je žena na mapi, ja sam čak i slikao, ljudi moji, čisto da se ne izgubimo, Stevanov clickbait za klip je, izgubili smo se fazom. Ali evo vidite, ima skroz ovdje i mi treba da idemo ovdje pa da presjedamo ovdje skroz do Burj Khalife Dubai Malla. Ali jeftino je, ne znam koliko si ti platio, 60-70 dirhama bi izašao taksi, a ti si 16, znači ljudi dosta jeftinije smo, evo ga. Evo ga. Mi stižemo na let. I, jel stižemo? Stižemo mi na let. Smo stigli? Čekaj. Crnac. Evo ljudi, ušli smo u metro, kao što možda vidite. Ovo ovako izgleda i ovdje ljudi se nikada nisu kupali, kao što možete vidite. Ima dosta ovih nekih stvari, opasno. Ogroman je ovaj metro. Sad ćemo mi to da sednemo, ako dođe kontrola. Kontrola? A lako je ljudi da se skonta gdje se ide, jer tamo sve piše. Znači samo zapamtiš na kojoj stanici treba da se izađe i tamo sve piše. Na sljedeće izlazimo. Stevane, nismo se izgubili ipak. Pa ti bi voleo. Dobro, na još jedan bus. Da. Metro, nije bus. Nije ni bus, ni voz, nego metro. Ljudi, vrata su se otvorila, sad treba da izađemo i da presjedamo na drugi metro. Samo da se ovi ljudi pomere svi. Evo, izašli smo ljudi, ovdje je mnogo bolje, ovo bolje nego moja kuća. Šta je ovo? Sad će biti guranje, ljudi. Nećemo moći da stanemo svi u metro. Ovdje ima jedno 4000 ljudi unutra. 7 miliona ljudi, pogledajte 7 miliona ljudi, pogledajte ovo kako je u Dubaju. Vamo, Kristijan. Evo, svi ljudi unutra, neko će mi ukrasti čak. To mi nas dvojica od ovo važno. Nek će nam ukrasti. Idemo stavice, ide gaščina na Maksaru. Tu su moje batonge. Ovako koliko je ljudi u metrovu. Osnit je kamera, čekaj da ti obriš. Nije. Sad je bolje. Jeste bolje. Evo ga batonga pored. Ti snimaš ovo. Podbrodak. Već smo 3 metrova promenili, jedan smo se zajebali. Ovaj prošli, sad smo ušli u pravi, sad idemo pravo do Khalife. Evo ljudi, vozimo se već jedno 15 minuti, evo ga neki crni vata pored mene. Sad treba da stignemo valjda, ako smo na dobrom mestu. Tako da bacite like i subscribe. Kažem, Stevan, drži telefon dobro, ipak smo u metrovu, mislim, ima raznih ljudi. Naravno, oni su uglavnom islamske veroispovesti i ne smiju da kradu, jer to je kod njih strogo kažnjeno. Da, na primjer ovo je ovdje. Ali ne kradu, ali za svaki slučaj, otkud ja znam, da čuvam džepove i to. Vidi ga brkonje. A ljudi, odavde se sad vidi sve kao što možete vidite. Znači evo, izašli smo iz one pećine i sad se ovdje već vidi nešto napolje i ovo je ovdje do toga i gledajte sve. GG sada izlazimo.
Burj Khalifa, nismo se izgubili ljudi. Sad moramo da pronađemo način kako da izađemo odavde. A možda liftom, Kristijan? Lift je tu. Možda idemo liftom? Ajde. A ljudi, idemo sad, GG, evo vidjeli ste neke Kineze, znači, tu smo mi bili, Kristijane, u ovom metrovu. Jesi snimio da stalno dolaze na svaki 2 minuta? Na svake 2 minuta 2020. godine. GG, Creators of Impact. Tu su izgubili ljudi moji, znači nije strašno, brate, koliko u Novom Sadu kući, realno. Lagano je dok onaj čovjek priča na engleskom. Evo ljudi, mi i dalje nismo stigli, prošlo je jedno 15 minuta, sad smo na ovim pokretnim stepenicama. Znači već smo 4 ovaka smo prošli, a znate koliko ovo dugačko ljudi. Kristijan je sad otišao do WC-a, tako da ga sada čekamo, pa ćemo ići da se slikamo ispred Dubai Malla, jer nemamo sliku za Instagram. Zapratite me na Instagramu, stavimo cc. Evo ljudi, ulazimo u najjaču radnju, kao što možete da vidite. Ima i ovaj neki kar. Ovo još uvijek nisam vidio, 8000 dirhama, znači ljudi, to vam je oko 2500 evra ovo košta. Ima dosta raznih skutera, nisam nikad vidio, ovo je najveći neki. Vidi Burazere, kako si srećni. Burazere se slikao. Kako si srećni, ja sam srećen jer su oni srećni, čisto da znam. Ima dosta raznih. Dobro došli u novi video, ja sam podcast upravo snimio. Klikneš na njega, on se ugasi. On zna! Kako znaš to? Ovo je neći, ovo je beli. Ima dosta raznih. Evi, ja sam te ovako. Ovo je najjače nešto, ovaj zvuk. Ovo je Ryzen 7 GeForce. Mnogo dobar, a? Kvalitetan. Ali vidim ovo. Nema ljudi ovakvih laptopova kod nas. Hello. Pogodi ko ima to kod kuće. Jel imamo isti ovaj? Da. Isti? Ne. Da. Ovo je NASA PC. Šta je ovo? Koliko ti vredi auto, Kristijane? Eto, on me ređe moj auto. Pa ne vredi toliko malo, više vredi moj auto. Čuš 20.000 evra samo. Je li ova radnja najbolja do sada u kojoj smo bili? Pa da, evo vidi, kofer. Možda se igra kofer. Sa zlatom. Ove tastature su najjače, ove male. Ovo se ne čuje, ovo je nešto najjače. Evo ljudi, u Dubai Mallu smo i stvarno smo se izgubili, nije fake. Ne znamo kako da dođemo do Burj Khalife. Tako da eto ljudi, nije clickbait, stvarno smo se izgubili, ali na najgluplji način, tako da moramo da pitamo neke ljude. Uvijek kaže straight, uvijek idemo u pogrešnom pravcu, ovdje smo krenuli tamo treba. Evo ljudi, pronašli smo izlaz napolje, kao što možda vidite, evo nas, tu smo. Sad ja treba da se slikam za Instagram kod Burj Khalife, a i za thumbnail koji sam zaboravio. Tako da sada ćemo to da odradimo. A eno je tamo Burj Khalifa. A ljudi, tu smo opet krećemo, neka zabava, neko sranje. Čekamo ljudi da se pomere da bi se mi slikali. Evo ljudi, slikali smo se Kristijan i ja, idite obavezno na moj Instagram profil pa čekirajte moju novu sliku ljudi moji. Bacite like i subscribe ako vam se svidio ovaj video, a mi se čujemo u sljedećem. Ćao!